Nice. Affaire ici à où? Ayo, le moya ici à où? Yeah. Morning, sir. Morning, Toa. Fale un bola sasa. Sa vale mai fafo e vai au fai umu. So le valu le kalo. My brother-in-law is doing the taro and we got bibi. Mango, so I just saw mangoes. There's the couple of them ele pula. So we got bibi, mamwe, and mosama. Pemelo. Lấy ủ nước bỗng mày đúng vậy rồi. Ba lấy tao. Cái sâm ở phía đó. Mày sẽ lâu quá. Để tí phá là nó. Cái sâm mua thế là The mango tree. Double color. We see BB, more BBs, turkey tails, what's cool. É, eu vou uma. Só les luces solo. Eu vou puxar ele, bolhe. Ele se não. Vai ele a câmera acelera logo com a mão. Daddy は何歳からやってんのこういうの？5歳か。嘘だな。5歳6歳で。This is my brother who lives in Japan. He's the eldest of 8 siblings. と私は。これ最後まで止まらないからね。いやいや食べてから入れおく。Yes。朝食を食べに行きなさい。今日も誘って今日にあれやるように言ってね。Ele infusilo out. Ele infusilo out. Yeah. Trabalho foi eu. Ah. Boleh yang ni dah lalu ah.
Kun sä piifuu jo niitä lagu. Yo lấy lâu à. Lim kian lagu au ya. Kourua lagu au ai. Tiku piipi. How's breakfast? Good. Good. This is so fresh. Yeah. Eiku skouakaan. Ôi, cái mẹ mới phải sợ ơi, làm cái em phải ngập giá liệu. Như này chiếc kia là ulo mà phụ anh ngon là ngon. Cái quê đi. Nó không đi đâu, phải mà phụ anh là cái cá mẹ ra vệ sinh mẹ đi đúng không? Kìa. Thế mà phụ anh là vệ sinh mẹ. Dele ale nga kumanga mole mangiso. Ồ. Thì kamanga ya te vale udu. Ai va duale udu van mo mua se la pupu. Thì nó kamare. Cái xe cái nữa. Cái bên mẹ nó sao đúng. Ồ. Kamala la cái xe kamare mole mangiso. Manga le mangiso đi. Cái nhiều loại kia ở phải cái shit đi ở ở ngoài thì cần đi ở phải chiêu mấy hồi cái phải chiêu phải mấy nữa cái xem mấy Aí eu que mamãe chapou essa cara. Aí foi isso aqui. Aí não aqui. The boys are prepping the umu. It's a traditional way of cooking food here in Samoa. So right now le faile luau or balusami, luau moa, luau bibi, and the plain one, which is just coconut cream and taro leaves.
He was a proper Thai. I'm full. Oh, that was cute. I don't know why it's so hungry. Let me see your outfit, Kiona. Stand up, Kiona. Hey. Nice. Tour? You see yours? Oh. Nice one, Tour. Hi, Minako. Beautiful. Guys, welcome back to my channel. Today we'll be Hi, Auntie. Hi. Hi, Leo. Huh? Hi. She just finished her Hey guys. Let's go upstairs. We're gonna show you guys the brand. This is my house. Don't mind the trash. Don't mind the trash. Welcome to my house. Yep. Hey, So this- come keep the camera focused on me. Focus on me. This is where the boys sleep. Yep. On the floor. This is where the girls sleep. Also on the floor. We didn't use the blue one. Yeah. No, that's the one for I don't know. Oh, you're putting Look at this view. Beautiful Samoa. Yep. This one. You guys wanna watch the video? Yeah, what are you gonna do with this? Should we stop recording? Yeah, I think so. So lo vela ia maa ia roa fai wa avele kome ai kavaile ave lunga ma ave vela fai fa vela ne ai. This is my nephew Carmichael in Orange, 32. He is no doubt going to be our next family chief. Okay, so now we're covering with banana leaves.
Go sit around there where Auntie and yes, please. Say yes, please. Can you see me? Can you see me? There, pipi. Vai. Com a equipe vem cá, cala, vamos embora. Vamos punha. Boca, taro, breadsticks, pipi, plain, moça, and faspodi. It's a pasui. Kids first. Hey, Sola. Hey, Sola. Hey, fai lang ng kalo sa pasui mo na mamoy. Maya. Fai ma. Vai, Michael, sa pasui. Oh, yeah. It's from Kiona. Yeah. From Ronica. Oh, you're from Ronica. Ah. Where's Auntie Marshall? Manopo ikaw. Sa ima lang si generator niya.
Yes, please. Is this mama? Yeah, that's Samoa and that's more Samoa. Shane. Thank you, nephew. They so fast. Did that first and then run around. Ah, okay, kao. Yeah. I want to just go shopping anyway, but I do. Carlos sa pasui, ma'am.
Siapa suilay way oh. Now ilo aina Sasilia yona eva ile masina Se ulo polonga uala yona oto elangona Yo, ¿qué onda? ¿Sí, no? Tolong also fight. Check him out. Ya, nakala. Jonah, to. はいない。Ini yang ni fai ba, ni dengan mai yang ngofon ko. Tak ko ai ka ni.
That's how Grandma, Mom's mom, the woman that basically raised all of us, she is dearly missed. I'm named after her. Thank you so much if you made it this far. If you haven't subscribed, please hit the subscribe button and the bell for notifications so you don't miss tomorrow's video. I'll see you in the next one. Bye.